Mentah kasih Iwan kiu jenis po neu lum kelang mga don halum kelang bakyan. Oke. Ini pet sakmat pet kejing itenan pet kini kelenti kiba koru korau move makian move entah nginang iya hinang ya entah ni kuat ban poi sakliar ulum jong ulum tak mangi thai poi deres kita lah serendar thai mo nglak si baniat tu serendar ni te erang muslia erang te erang syama erang te erang sya read for the top bit mah ha read for the top bit lim poi sak sya clear jong lum neu de lum kelang paji tenan de lum kelang ale bat ngi ya angkat point kete point okay kete kedon hai thì đây pet teu erang te erang syapet tati erang nak point klik lom klik erang jeng kete erang sya umde erang kai de erang sya Pasarok te sya dong tes dia teru ki kuat ba kumbalak mangita ya nak ya malam nak serendar buat PGIB sin banengkong mentah sini kan riu tarik jong neu banajun iwan ban kiu ha clear jong neu riu habnan riu ha lum kelang de mau oke ani pieng te kira ha nong mesti kajing pangan ne him la ban muda kajing pangan tak tak ani setengah lapoi setengah menit deh simpan yang nanti mana tu nah ini oke dah aku mau kedu tang kita kebede bagi belakut jimut kiba boy bisa clear jong belum deh kalau enggak message ya pibaro kiba page ya kena video namar ba kumbagi ong pindu start tang kita kebede adu bekot ke lajim bat ngikirman bangi boy hak bekedu ni boy hak clear jong dulu kelak tak kata oke oh nice ah my gosh nice nem bajar jeng te ngisi pekai kila nem bat pun poi come on oke ngidon sawe ugai uba wah la kiuteng hau wait tu Himalayan mountain de manta ula persiapan kiu ne bat pun poi ula ya ruka world record mensua tambah manta ula sengai Hakisnam 8,000 ye mensua udah we lagi nongkiu lum ki bapau de mantau la sengai namar ba ula yo steam tu de lamba ka jing jai tu jung king ba persengai ju de la ke we pat de hang ne bi udah pensyai lang lamba una kita nyum sering oke, mentangin sa lej introduce sa way pat makian major rembai de hang ne pet saya alami pi way pat ke bentah ni kejing itenan
Phim ju lap kum gini gi jaga mah kibi tenat pet plak pet ada pinang bershoot kemudian deh pet phim baling li shoot hagi wei pat ki jela haba hapo ri kasi jentia ngirus pak deh ki jaga So, teh lei pilih bidang perkat pat. Teh. Sikiwe gijela. pet tong shop ula batai phi spang gi jing internet jangan kami mariang hapo ri kasi jentia jangi teh wanam du jing kermen perlok pet kita gilum ki internet Kijing tiang berpet. teh saka Sikiwe pat bidang perkat. teh gi biu santai That shot on me so fast time in my life. pet Bye. kita gidi sinong ayu yu ngam tip tang ba ilut nang neu lum kalang te gajing sa jengkan mau yang i ke bawan mantak sni neu lum kalang te kulai sibun ya ka tim erang ka blai benta yang i ban panpoi sedu neu lum kalang klem da don kane ka film erang ngam tharai ba mangaru uba tani kane video ngam poi ne te sha po jong neu lum gidan kita ki parlok jungi pila angte ladang ngazum film yo isu pente ki parlok pulit ki be aklang hapo ka erang pet makian pet te Hey, shot on sewa. pet so ngan per iya pir ko komnor kom shoot ya video kanang bagi wei kim yo i de ban pet kane kade ga sa snem mah Kali mentelang rakadan. Hai. Liur rakadan. Kane gi ong mentelang ro kadon liur ro kadon film julap ya kane namar wa kane ong gitu gi moina gi ba piri hayeng komod begiton kam ha ban yo di ya kane namar ba kalong kejing kerku na benta jiki kalong kada wai ba Coba. de dai gi Wei, bro apa oi? dai gi Yo, bro bro. Ngala petiap ya kan kajing Hai. tu mau pulang. hai Te kalong ke. de balik pitai pat apa pi tu kumta Ani hadin kat nosnyam hadun suppose hadin sansnem cubo hai ngam chuang alai kho da hadin pete ngala sange sangai ta la sange te benta ngala lo ka jit kemen yang amon nomor ba lembaran ka tim erang ngala yo kalat ban pai sene ulum first time ka jingem jong apa de ga ka ba ka kubur ka ba pikwa ya gi wei pat ki Kubur, perlo bro, artis ba? mah bagi mi syakman peki artis ki we artis nga Kim de beleran? de beleran lada film la amda banyak Kasap, mah? ski ma hai ban kieu suru op ndai kum kakam ka jam ro kum jo hai Sibol ada biak ski pini ben kieu hajong pai Tak boleh sibol. Teh Dah. habak Dah. ko pada pisngo halor kajing sembenta jung pia film erang. kalau ke kemen ya aku beli ya i ba songdor mah nambah ka jong i ngalayo kalat ban yo ya kana kebentak kan menakum buwe na kulit mah komando teh beli i teh nang ngakit bok baka screen jengi ka ba kan nala release kan ni ka logan hit Erang. kan kana ka erang jengi kan hit kata ka we ka kam ta Teh. Oke, teh pisngo kumno Nah, ba pipoi hakane kajaka. Pinai comments kumno iki we. komen ba ya kipat ba So? bro ya lek ban wan ni jaka kalau ngobo best pelat kalau ngobo best pin experience ka jim jok pi ma te nga ai ngobo ro ka we ba ya kitu ki fan jungi ma ka film erang subha wan support amingi dalam bis ka film Right. te kalau ka film ka ba dongkat ka ba don jingmut sipun ya kam tam ki tu ki kun samla bilang ki dang san kata ka we ka mga jingmut tak ko boleh sibun Okey. de ang neng idon bat i teng shop mah ha ka film erang de ka ba pidon man ong hagi pat ki artis bun hapo gari kasi jentia ki mi syakmat gidon kasap andre gidon kata ka jingle erang hala de bo de ka ba kumapi teng shop balapau ki film kasi ki per pila dan sibun ki film de ka ba pi kamensim ka ba pi dai ban don ban ong ya ki pat Oke. Teh ke gaban kong kebangangan keren bat ngan ai keji kai nang ta jung pi kalong ba. Anai min sim nam ta kitu ki artis ki bomot ban mi sakamat. Ban sim ya kabenta kitu ki ru don sap kam tam. Kuno begin tray lagi jong ki kamram. Ba Dere mo bangin ya sya kajing pentame sene stay ba o ka kam film kadi ka kam kai ka kam yu kene kita Henry M. Henry ngin sim ha ka positive way pat bagi long ba Tracy Tom ha ka kam hakiki e bro de tangkatahi nga kitbok kitwang yung tajong pi ki artist ro ki bansay yami sakamat nang nei sakamat ngati ba bon ba ki talan hakani ka Megalia mo kinsay nang imi sakamat nang kiu soprang di tangkatahi
All the best. Continue. Ote ba te phis ngo kum no ba phi simbanta ha kanika film erang. Nak liang juga ngasuh tenat siapa pelat ngamdan kan sibun ong. Namar ba kanika film ka ayang experience sibun Awya day mo namar ba karul ka jungi kanika film ka day lung kipulit. Kamram jong kipulit kalong ba ngihaban kem ki balik kamslew. Te ha kanika film namar ba kum bangitip kanika film erang. Te kum bangitip kanika erang te ngibaro ngilas tu ba kan. Deh ulan neka kemut ki baak ya kanika film kamen kemut ba kidai ginong pen kelumar ya kesenong gatau bat ka ilang kasala. Nak yang jongi kipulit abangi simya kana ka jingkit kli ngile ka jong ka duty na banta ban pen iya ki wepat bangi dei ban tri hok ya ka kam te kumjuru te kerpat ngai ya ki we ki parlok ki ba page ya kana ka video ban subha ban mi sakmat dei ban ri saying mah ban songkhop haying pidai ban mi sakmat ya ki kasap ka ba bidan kim dei ban leran nai kum balaong na ki parlok ki bala kres sakmat ringi dei ban kim dei ban leran dei ban mi sakmat ban ya promote lang mah ban ai man sim Kenang bagana ka film industry jingi po dari kasi jintia kalong ka ba siso nakapos pa. Okay to. Te sakaway pat kijingki kalong ba. Babon hi kini kinong sila film ha kani ka Meghalaya mo kipet sabar. Te kae gajing sngaw jong phi haba POE hakum philap hakum kani ka jaka mo. Ka ba itanat kum ni kae ka comments na kamta jong ki. Kinang bon promote ya laki jong ken ki jaka. Te. Kadai kata ka ba phi geli mo. Namar ba po ri kasi jintia ka jongi ni ruspa sya ha dei bat ki lung ki wa ki jaka beper pun ki parlok ki ong yanga hapo ri kasi ngim yo ki jaka ki pabiang na takadaw ngim la bat promote ki film kasi bat ki ki benta music video bat ki ki kam acting handrai habangi la one sene sya po mairang ngidon ne ulum kelang mo tingi yo sibun ki jaka ne kumbangi akliang ka tim erang iwan sene na benta ban one shoot ikana film te kerpat i perlok film dei banduk jengkermen habia dei bat ki jaka ngilong ki beruspa akiliang baro te ngidei ban mi sakmat tangan adon badang. Okay, thank you mo. Tak, boleh sibun. Let's go. Hey, Sudar.